Kỳ meaning jingmut kibangi day bandip peit kane ka Jinghikai kan iarap ipi English to Kasi part 24. Ladai pio sngeu jingmentoi na kene ka video wanam klat ban share lam shaki perlok la ne hiyeng sam jongpi wanam klat rong ban like share and subscribe ya kane ka channel aleng ni page ya kane ka Jinghikai English to Kasi. Payment kamot ka jing siu, peace ka jing suk, pil ka jing sawa bajam, perchance le se da ka ba je ringkhat, pending basa gut, pen safe ba perkhat khuslai, penalize pen shitam pen saja, percos tengko. Perfect kamot bajanai, perfidious bashat syukur, perform trei lene pentet le, perfume kajing ubi, perhaps le se, peril kajing ma, period kapor, perceive sngeu tho yoi, Persian kamot kabenta kabha, portrait kador kacing batai, position kacaka kekerdan, positive bala po thikna, porsi kakenhun, possible bala banlong, potation kacing di, potensi kabor, potential kamut bala banlong, prang kakam sniu lene kaput thok, precious bakordor, poverty kacing do lene kacing kerdo, rosy pemsngeu tenan, protest yale persya, round basarong, proof pin shisha lene pin sabut, regret kamot babe, regular batista, reject thied, rejoice le kamen, relate yatho lene yadai, relation kacing yadai ukur, relief kacing iarap, relax pensencor lane penjam, Sophia kamon kacing start ba kenja mensen, soporific ba pensyo samthia, soro kacing sngeu si, sorry ba sngeu si lane bababe, sol kamensen kacing iembriu, space kacaka kacing he kacaka, spacious bayar, specifications kacing penthikna, repents kamot kala jingmut, repeal penduk no, repercos be shadin sawa, replace bo bujili, report pentip yatho, repulse jongthied, reproduce penmi pat, reproof kacing mai. Don't forget like, share and subscribe. Bye. Thank you for watching.